الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مي بركات تري مجلها حاضر وداغن تبوي امها لبيتي عزة تري مسلم مخنا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيتي أخنا أختن غيبا إمام ومكي إسلام دينوغي ماتيوري أساس توغي ترين أساس أديي إسلام دينوغي أصول توغي ترين ورا مهم أصول الوسمي. الله سبحانه وتعالى مؤمن تكونغي صفة بيان كرفي إرغاوس أباميهونغي صفة توغي تريغا بيان كرفوا فاوي الذين يؤمنون بالغيب، مؤمن نكي تقوى ورنكي صالح علتكن نكي أي غيبا إيمان وبيك. أرغمنجي لو تك وانهنا وفاوا أرغمنا إكموغي حقيقة رنغلا نيجي ورقنا كانت تك أرغمن إيمان وانجه مما وغم وإسلام دينوغي تيريغا. كيرت قرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم جي سنة جي ورقنا دليل تكوغا غيب جي ورقنا كانت تك بيان وفاوي ميغوتا بيان وفاوى امها غيب جي كانكما إيمان ومكي أرغن منجي إيمان كان أرغن منجي مچ لازم كراكمي. لبت أختم ميغوتم بلاير أرغن من إيمان وانجه ورا مهم باي غيب جي كانت تهوغ ترين ملائكة نن إيمان ومكي ملائكة بيكالون نكي بس أرغن منجي لو تك وانهنا وفاوى الله تعالى مخلوق تك أي الله تعالى نور خلق كرفافا ومخلوق تك أي وجودك وبئكم إبيكالون الله سبحانه وتعالى خاصة وظيفتك مسؤوليتك حوال كرفافا واكن أرمنا أكيغا ميهار مي مجلس وشال فاجم بس ملائكة بيكالون تبوانكن مي أرغن منجي إسلام دين أرغمنا دسكت دفافا وفلاورتك. لبيتي أخونا أختم ملائكة بيكالون جترين ورا خاصة بيكالي ملك الموت جفانكي الله سبحانه وتعالى كلي جفانا حوال كرفافا مسؤوليتك فران هيبيو كلي جفانو نمفلكي عزرائيل كما باي فيفتهوغا رواوغين اسفاوي نمس لبيتي أخونا أختم ekale gefanuge namfulaki ei kama Israel kama argun menge mi mavegen wa Islam diinuge sahha nassakun sabitan nuwe hevima enamaki argun menna qabul kureve namen num sabaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnatum bas adi ehem masdarakum bas ei ekale gefanuge namfulaki Israel kama enge kashenne أرمنا إنجن أتي أكلي جفانو مسؤولية تنو تكلي جفانو وظيفة أي مارو هيبون كان إنمون أي صفين أكلي جفانو مشهور وداعين غسفاني أي ملك الموت جفان أكلي جفان الله سبحانه وتعالى حوال كرفافا ومسؤوليتك ورا مهم ورا ذمة دار ورا حساس مسؤوليته نما سكلي جفان مسؤوليتاgen ezimma ada kurvumuga fasjihi wadan nugannawan ekande elifawa saatuga ekande elifawa tanegga wagutegga e Allah subhanahu wa ta'ala ge irshad fula eggota ekleg fan emi hegge furana gendawan lebete akhunna ukhtum Sulaiman ge fanu ge zamanu ga hingadi hadisa waragina faittahuga riwawegen asfawa hadisa
مصنف ابن أبي شيبة إمام أحمد ليوفافا والزهد إمام ابن بطال ليوفافا والإبانة فدفايفتوغا واردوغين أسفا واحكي سليمان گفانوغ زمانوغا إفهارغا ملك الموت گفان اكلي گفانوغ دربارا زيارة كروية اي مجليهوغا سليمان گفانوغ اي درباروغا پوری ميهكا عجائب بگم و نظركم فن نظركم ملك الموت گفانو بلوالوي دينكم ميكا سكلي فان كودا وكتو كفهو امبري وداگنبي ehindu e mihaku Suleiman gefana dennevi Allahu ge rasulay ei kaakutoy demme mi majli hevani ena war zaategge nazar kuntimanne balafiye enage kati nazaruge sawabon timannage hituga birwerikamen ufedijje ei kaakutoy ehindu Suleiman gefanu dennevi ei malakul maut gefane ei malakul maut gefane ehindu emiha سليمان گفان الدنبي الله رسوله ملك الموت گفان تمن کلے گفانن اے بلوی گوتو گسوبن تمن کلے گفانوگے ہیتوگا بیرورکمن افدیجے می بیموگا ہننا کش بینو من نونے کلے گفان وین امر کو دیواش تمن کلے گفان ہندو کرے گنگس دیوما اے شام کرے میں دور حساب emiha beenum wi malakul maut gefana wiha wes durakadda ehindu Suleiman gefanu wayan amur kuravvi emiha e de fadaen ena hindu karya wengos devuma kommekas emiha hindu karya febi hinduga malakul maut gefan etanuga hunnevi malakul maut gefan dennevi tibage kantaka meduga timanna ajaib wejje Allah subhanahu wa ta'ala wani miyaduge miwagutuga mitanuga tibage furana hippawuma timan kalega fana amur kurawwafe mige irkolek kulin tibawi misaba emme duru tankamuga wa sham karage nabes tiba nikan deke balashe tiba amillen edigen tiya iye mitana tiba amillen edigen daturu koffati iye tibage mara baddal kuruma emelobet akhun den malakul maut gefan emi hage furana gende emelobet akhun na akhun mi maru ge hagige argumen kitam me waraka mi marum filan duika mugavies mi maru as argumen na baddal quran malakul maut gefan argumen na baddal quran ekale gefan huras elene evves faraten nuwe kitam me warugada security en argumen negi kamugavies kitamme warugada killae kitamme warugada qasre ganduwarin algonmen bina kuri kamugavis kitamme warugada technology en algonmen beenu kuri kamugavis malakul maut gefanan huras elene wasilate technology ei mihatana adi duha kus qaim kurevene technology no hema Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawani aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada tibamihum kummetanegga vikamuga vies maru astibabihunna baddal qurane tibamihum warugada gadafada killa takegga tibikamuga vies me amelobetahum mi maraki argumen kore komme mi hekaves malakul maut gifan baddal quran ay hama yaqin kame marun salam vevene evves insanaku evves fardaku evves janwaraku haywanaku nuwe mi marwas argumenna baddal qurane gotha malakul maut gefan wadagannawane gotha ekeki mihunge maru malakul maut gefan hippawane gotha den efahuga argun menge furana taka vegendane gotuge war tafsili khabarta argun menge lobete nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ummata bayan ko dewafa mi gotun Abu Hurairah أنس جفانا جابر جفانا عائشة جفانا أديش البراء بن عازب فدا ورجنا صحابي بيكلون جفراتون مي موضوع قولون هوري حديث تك وارد وجن أسفاوي مي حديث تا مسند أحمد سنن أبي داوود إمام الحاكم مستدرك أدي أنوم بس ورجنا حديث فتهوجا وارد وجن أسفاوي مي موضوع أسفاوا
مي خبرتك صح خبرتك مي موضوع قولون هوري مروج موضوع قولون هوري إما تفصيلي حديثك مي أنني ما صحابي البراء بن عازب رضي الله عنه قارهن رواية ناسفا وحديث بسفل مي حديث بسفلكي مروج مي هوريها حرفتك كانت وجندان جوي نبي صلى الله عليه وسلم ور التفصيلي قتك أمة بيان قد دفافا حديث بسفل هلفا صالح أرتكون جاتا مرو أنان جوي كافرنا مسلمون جترين نبا فاسق فاجر فافا ورنجي جاتا مرو أنان جوي دين يفهوغا ميدبا وتوغا ميهون جفرانة تكامدوغا كانت وجندان قتوغا ور التفصيلي بيان النبي صلى الله عليه وسلم بني ادو هيغا قبرستانوغا هنواغن أمة بيان قد دفافا اي حديث ميدو تيلو بيتا خنا اختنا أرغندو حسا كلان براء بن عازب رضي الله عنه بدارواني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ادو هيغا تيمم بيكالون نبي صلى الله عليه وسلم يكيغا أنصاري بيكالك جنازة يجن مسكتون نكما داغن نبيمي فانتهينا إلى القبر ولما يلحد تيمم بيكالون قبرستانا هميا وداغن نبي إروغا أدي كفولو تياركو نونيمي أدي ولغندو تياركو شن نونيمي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله إهدو نبي صلى الله عليه وسلم إشين دي وداغن نبي تيمم بيكالون وس إكليغ فانوغي وشاغن إشين نبيمي كأن على رؤوسنا الطير تيمم بيكالون جي بوتهوغ متيغا دونيتا جسافا وافدين تيمم بيكالون إتنوغا تبي كباتو إيجي مرادكي إي بيان كدني إتنوغا حالة إتنوغي إيوين همهي مينكم ورم مهم نكتال لبتا خنا أختون أرغن منجي قبرستان تهوغا أرغن من ميستكم ولولن غستي بي إروغا مي همهي مينكم أرغن من نكن نفني أرغن من متبني إكي واهكة الدكموغا سياسي واهكة دكامين سياسي واهكة ويفاري واهكة دكامين ويفاري واهكة جوكو جهامي هن جوكو جهاني سماسا كرامي سماسا كراني مفاد حالة أرغن من نمفنني أرغن منجي قبرستان تكو مي هتام هوركمل لبت أخونا أختون أرغن من إصلاح كورنجه كم رنگل كورنجه كم لبني حقيقتوغا وعظ نصيحتوغا ورا مهم درسن إيواغوتو ميهكو ولولموغا تريغا قبرستانوغا إتيبه إروغا أرغن من مليبه درسكي يتنون مي مرا مادما نوتا ميد وس أرغن من وس بدل كورنجه هدانكم أرغن من تيارو تو ولغندا أرغن منگه هاشي گندو دو كولن ಮರ ತಯ್ಯಾರು ವಗೆಂತ ಮಿತಿಬಿ ಮಿಯದು ಮಿವಗುತು ಗಾವೆಸ್ ಮರುವಾನ್ ಜಹಿಜ್ಜ ಕಮಗ ವನೀನಮ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಗಫಾನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರನ್ ಜಹಿಜ್ಜ ಕಮಗ ವನೀನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಏಕಮ ತಯ್ಯಾರು ವಗೆಂತೋ ತೌಬಾ ವಗೆಂತೋ ನಮಾತ ಕೊಗ್ಗೆಂತೋ ಹೇಲಫಾ ಸಾಲಿಹ ಅಮತ ಕೊಗ್ಗೆಂತೋ ಮಿಫದ ಶುಊರ್ ಮಿಫದ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹಗೀಗತುಗ ಏತನುಗ ತಿಬೆನ್ ಜಹನಿ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮೆಸ್ ಮಿದಿನ್ನಿ ಫದೆನ್ kantak kurave kamga waninama egen algon menna angadani algon menge hitta marwe fawa minwor hitta gawe fawa minwor etanu e manzarun algon menna wa'd nasihate nulibi algon men hi samasa kura tanakan etam vejje kamga waninama algon menge hitta kuga evves dirumen nekkan mi angadani kommekas lobete akhunna ukhtum den al bara bin azib radiyallahu anhu bidalwani وفي يده عود ينكت في الأرض عند النبي صلى الله عليه وسلم کا اپلگا اوتے دنڈی کولے اے دنڈی کولوں اکلے فان بمتیگا جسومون گندویے فرفع رأسه فقال دين اکلے فان استشفلو وفل وافا اکلے فان حديث كرفيه استعيذوا بالله من عذاب القبر تيباميهم خفلوا عذاب سلامك الدفو من قد الله سبحانه وتعالى حضرتك دنواشي مرتين أو ثلاثة مفدين كليفان دتين فهرا حديث كرفيه استعيذوا بالله من عذاب القبر خفلوا عذاب قبرك عذاب ركات ركن دفو من قد كيبامهم الله سبحانه وتعالى حضرتك دنواشي ثم قال دين يفوق كليفان حديث الكرفي
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة دنگه كليفان مي بيان كود دفني كيمنتر صالح تقوى ألق غاتا مرو أن هندوغا كانت وگن دانگوي حديث القرآني تقوى وري مؤمن صالح ألوريك غاتا مرو أن هندوغا إنك دنيوي أجل فريهم كرم فوقا إن آخرتك داتر فشاغن غايفا هندوغا نزل إليه ملائكة من السماء إفغوتو غايفا هندوغا උඩුන් මලයික බේකලුන් තක ෆාබා වඩා ගන්නවානේ දැන් බයන් කො දෙවනි ඒ බේකලුන්ගේ සිෆත ලොබෙත අඛුන්නා උඛ්තුන් මි ෆාබා වඩා ගන්නවා මලයිකතුන් නකි මි මලකුල් මෞත්ගේ ෆානුගේ එහි තෙරින් එකලේගේ ෆානුගේ අවානු මි මරු හිෆුමුගේ මරු හිප්පුමුගේ මි කන්තද්දහුගේ තෙරේගා මලකුල් මෞත්ගේ ෆානන් එහි තෙරි වඩා ගන්නවානේ බේකලුන්ත මි බේකලුන් නකි උඩුන් මලයික බේකලුන්තක ෆාබා වඩා ගන්නවානේ බීදුල් වුජූහ් බයන් කො දෙවනි ඒ බේකලුන්ගේ සිෆත ඒ බේකලුන් නකි ඒ බේකලුන්ගේ මූණුත නූරුන් අලිවගෙන් වා බේකලුන්තකේ කअन्न වුජූහුහුම් ෂම්ස් ඒ බේකලුන්ගේ මූණුත ඉරුෆදේ එහාවස් අලිකංගද නූරේ ඒ බේකලුන්ගේ මූණුත හුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලව්වාෆාවානේ මඅහුම් කෆනුම් මින් අක්ෆානිල් ජන්නah ඒ වඩාගෙන්නේ මලයික බේකලුන් වඩාගෙන්නවානි ඒ සාලිහ් අලායට්ටකා ඒ තක්වා වර කියමන්තරි අලායට්ටකා සූර්ගෙන් කෆුන්තකෙන් හිප්පවාගෙන්නේ ඒ අලාගේ ෆුරාණයට්ටකා සූර්ගේගේ කෆුන්තකෙන් ඒ බේකලුන් ගෙන්නවානේ වහනූතුම් මින් හනූතිල් ජන්නah අදි ඒ බේකලුන් ගෙන්නවානේ ඒ ෆුරාණයට්ටකා සූර්ගේගේ හුවඳුතවස් حتى يجلسوا منه مد البصر ඒ බේකලුන් වඩාගෙන් ඒනගේ ලොලු කොළ ෆෙන්න හිසාබුගා මඩුකුරවෑගෙන් ඉන්තිසාරුගා තිබ්බවානේ ثم يجيء ملك الموت عليه السلام දෙන් වගුතු ජෙහුමා කීගා මලකුල් මෞත් ගෆාන් ඒ මජ්ලිහන් එතන වඩා ගන්නවානේ حتى يجلس عند رأسه එකලේෆාන් වඩාගෙන් මල ඒ මීහෙක්ගේ ඒ වගුතු ජෙහිෆාවා මීහාගේ බෝකොළුගා එකලේෆාන් ඉෂින්ද වඩා ගන්නවානේ فيقول आदि विदालवाने एमीह का मुखातब को एमीह के फुरान या मुखातब को मलकुल मौत गफान विदालवाने अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा ए रंगल वेगेंवा ताहिरु बरकातरी मावेगेंवा रूहे मावेगेंवा नफ्से उखरुजी इला मगफिरतिन मिन अल्लाह व रिضवान तिबा निकुन्नाशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे फाफ फुस्सहुम लिबिगतुमा තිබානි කුන්නාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුහි වඩිගතුන් හාසල් කුරුම නිකුමෙගෙන් අන්නාෂේ මිෆදෙන් එමීහෙගේ ෆුරාණය මලකුල් මෞත් ගෆාන් මුඛාතබ් කුරවාන් قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء හිඳු ඒ සාලිහ් අලාගේ ෆුරාණ එනගේ ජිස්මා වකිවෙගෙන් දානේ ගොයිදෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ බයන් කොද්දවනි වකිවෙගෙන් දානේ ගොතුගේ ෆසේහකම් එකන් බයන් කොද්දවමු හදීස් කුරවනි ෆෙන්තට්ටෙන් ඔස්සාලීමා ඒ ෆෙන්තෂින් ෆෙන් ඔහරිගෙන් දාහා ෆසේහෙන් එමීහෙගේ ජිස්මා ඒ ෆුරාණ වකිවෙගෙන් දානේ එහා ෆසේහෙන් එවස් උඳගුලේ දතිකමෙන් නැති ෆෙන් ඔහරිගෙන් දා ෆදෙන් එමීහෙගේ ඒ සාලිහ් අලාගේ ජිස්මා එනගේ ෆුරාණ වකිවෙගෙන් දානේ فيأخذها عند ملك الموت غفان إفران هبوانه فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ملك الموت غفان إفران هبو ما يكيغا එකලේ ගෆානුගේ අවානුන් ඉන්තිසාරුගා දුර්ගා ඇතිබ්බෙවි එකලේ ගෆානුගේ හීතරින් වඩාගෙන් ඒ ෆුරානයා හවාලු වඩාගෙන් නවානේ فيجعلوها في ذلك الكفن දෙන් එෆහුගා එබේකලුන් සුවරුගෙන් එගෙන්නවි කෆුනුන් ඒ ෆුරාන කෆුන් කුරවානේ وفي ذلك الحنوط අදී එබේකලුන් සුවරුගෙන් එගෙන්නවි මීර් වස්දුවා හොඳුන් ඒ කෆුනුගා ඒ හොඳු එබේකලුන් ලවවානේ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض اهندو اي فرانين اي كفنون نيكمگن داني الدنيا دوها كوس ندكي فدا ميرو هوندوگه وس مسكوگه ميرو هوندو وس اي فرانين نيكمگن داني اي كفنون نيكونن فشانه
den hadis kurawani fayas'aduna biha den e fahuga e malaika bekalun datur hulu fattawane kuntanakatto e salih alage furanayagen e bekalun mi datur kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ga darbar malakuti alama فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب بيكلون دترو فتوان إدترو جتريجا إكي ملائكة بيكلون جماعة تكابدل وداغ النواني بيكلون سؤال كرفاني ما هذا الروح الطيب تي بيكلون تي غندوني هم بيكلي كاكوغي فرانه توي تي هذا رنگلو فرانه كي e furanen e kafanun dua miru wahuge sababun e bekalun navs ege wada gannawane mi salihu taqwawari aluveri egge furanakam migen deveni ehme bekalun sual kurwane ti koy ma bekalin heye ti ka ko heye ti hada rangalu furane ke hada rangalu nafseke e bekalun mifaden sual kurvima e bekalun jawabuga dannawan fayaqulun fulan ibn fulan miweni eveni mi hegge miweni dariyeke bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya dunya matiga ene mistakun kiya alun nantahuge tereng emme furihama nantakun emme furihama emme riti laqabtakun enega ta'rif malaika bekalun bayan ko devvan misalakan ene kiyei mi eveni aluveriyeke mi eveni mujahideke mi eveni danna bekaleke mifaden ene devigemwa emme riti laqabtakun ei kaakukan malaika bekalun ehem malaika bekaluna khabar devwan den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qurawani hatta yantahu biha ila as-sama'i ad-dunya midatur qurawmun gossa duniyege uda hame mi duniyege uda hamen e bekalun daturul kurawwane fayastaftihuna lahu e bekalun e duniyege uduge dorkolu mi furane attaka uluwa devvu man edi duniyege uduge veri malaikatunna dannawane e iznen edi wada gannawane fayuftahu lahum e hinduga e furane attaka e izna devigendane duniyege uduge dorkolu uluwa levigendane fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha ಹುಳುವ ಲೆವುಮಾಯಕೀಗ ಅನೆಕ್ಕ ಅನೆಂಗ್ ಉಡ ಎ ಬೇಕಲು ದತ್ತುರ್ಫುಳು ಫಟ್ಟವಾನೆ ಮಿ ದತ್ತುರ್ಫುಳುಗ ಮಿ ಫುರಾಣಾಗ ಶರಫುಗ ದುನಿಯೇಗ ಉಡುಗ ತಿಬ್ಬವ ಹುರಿಹ ಮಲಾಕ ಬೇಕಲು ಫುರಾಣಾಗ ಶರಫುಗ ಫುರಾಣಾಗ ಇಜ್ಜತುಗ ಎ ಫುರಾಣಾಯಕೀಗ ದುನಿಯೇಗ ನಿ ದೇವನ ಉಡ ಹಮಿಯ ದತ್ತುರ್ಫುಳು ಕುರವ್ವವಾನೆ ಕಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಖಬರು ದೆವ್ವನಿ ಮಿ ಗೊತ್ತ ದತ್ತುರು ಕುರವ್ವ ಮುಂಗೊಸ್ ಹತ್ತಾ ಯುಂತಹಾ ಬಿಹಿ ಇಲ ಸ್-ಸಮಾಇ ಸ್-ಸಾಬಿ'a haywana uda hameya migota mida turu kureigendan Allah subhanahu wa ta'ala darbara hameya malakuti alama hameyan e furana malaika bekalun mi sharafuga mi izzatuga gendawan fayaqulu Allah azza wa jal ehindu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravan uktubu kitab abdi fi illiyin timang ilahuge mikiyamantari alage hewlafa salih amalta ti bekalun liuwashe illiyunga illiyunaki kungaccheto lobeta khunna akhtum illiyunaki salih alunge amalta liuwe faikkole Allah subhanahu wa ta'ala ge darbaruga wa faikkolengai ega liuweni salihu kiyamantari taqwaweri altakunge heyo amalta nam Allah ta'ala mi angawani ti bekalun timang ilahuge mi kiyamantari alage amalta liuwashe illiyunga den Allah subhanahu wa ta'ala anggawana malaika bekalunna wa a'iduhu ila al-ard ti bekalun abura mi alage furana bima gendawashe fa inni minha khalaqtuhum fa yamakashurun timang ilahu ena ebamihum mane ki insanu khalq kurvi bimunne wa fiha u'iduhum timang ilahu ebamihum ruju' kurvani e bimashe wa minha ukhrijuhum taratan ukhra adi timang ilahu qiyamadduhum e bimunne ebamihum ambura niruvwahushi qala nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurab fatu'adu ruhuhu fi jasadihi de malaika bekalun Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fula eggota enage furana malakuti alamun ambura bima gendawan ehindu enawani barzahuga enawani walu levifa barzahuga alamga kawwaluga enawani fayatihi malakan fayujlisani hindu enawani barzahuga alamuga kawwaluga enage gatan annane wadagannawane de malaikatunne
فيقولان له من ربك إذا بيكلون سؤال كرفان تباغ ربك كاكو هي فيقول ربي الله هنا فقتم صالح على فقتم افس اندقوك مدتك من الجواب دين تمنك ربك الله فيقولان له ما دينك بيكلون دنوان تباغ دينك كباهي فيقول ديني الإسلام تمنك دينك إسلام ديني فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم بيكلون دنوان سؤال كرفان تبامي هم غاتا فنوفون بيكلكي كم بيكلين هي رسولك غتوغا نبيك غتوغا انا جوابك بنان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الله تعالى الرسول فيقولان له وما علمك بيكلون دنوان تبايا ميكانتت مسواته جواب انغني كينن هي هندو انا بنان قرأت كتاب الله تمن الله تعالى فكي ويمه فآمنت به وصدقت تمنى إفتن إيمان ويمه أدي إفتوغا وواهكة تمنى تذكريمه فينادي مناد في السماء هندوغا أدون غوالوا بيكلكو نداء ووانه أن صدق عبدي الله تعالى نداء تمن إلهوغ ألا إهدي تدكي تمن إلهوغ ألا إهدي تدي فأفرشوه من الجنة دين الله سبحانه وتعالى ملائكة أنغوان فأفرشوه من الجنة تمن إلهوغ مصالح تقوى ور ألا يتكات يباميهم سورغيغ تمچ تيار كرواشه سورغيغ تمچ تيار كرواشه اينا اي مقاموغا اتمٹکا برزخ عالموغا اينا اتمٹکا سورغيغ تمچ يباميهم تيار كرواشه أديسني منيكينون وألبسوه من الجنة أدي سورجين فيرام الجنة إفيران إناج هاشيكندو قال فواشه وافتحوا له بابا إلى الجنة أدي إفوغا تباميهم تبيكلون مي ألايتكا سورجين دركولين هلوا دفواشه سورجين دركولي مي ألاج مي قولتكا مي قبرتكا مي عالمتكا برزوكا مي مقامتكا تيبيكلون سورجين دركولين هلوا لفواشه قال فيأتيه من روحها وطيبها هندو ادركول هلوا لويگندانه ايگه سببون سورگيگه مير وستكا مير هوندوگه وستكا آرام فيني وروളിتن اينيا ليبن فشانه ويفسح له في قبره مد بصره تين يفوغا اينگه كوول الله سبحانه وتعالى تنوسكو ديوانه اينگه لولو كولفن حساب اينگه اكوولو تنوسكورවිگندانه قال دين يفوغا كانت ويگندانه النبي صلى الله عليه وسلم بيان كو ديواني حديث القرآني ويأتيه رجل حسن الوجه اهدو اينگه غاتن انانه ميهكو حسن الوجه ريتي مونگه وريم بيكلكه حسن الثياب ريتي فيرامه تركورواگه هنوي بيكلكه طيب الريح مير وسدوا وند تركورواگه هنوي بيكلكه فيقول اميهكو ابيكلكو اس دنوانه ابشر بالذي يسرك تباين افاوركما هنهم جهون جنس دينه وريها افاور خبر تمنى تبايا جنس دمه هذا يومك الذي كنت توعد ميدكي مي تبا دنيا متيغا ونيكو تبايا وعد وونو دوه ميدو ميهار تبا تيدك مندني فيقول له من انت هندوغا اعلا بنان بيكلكا مخاطبكو تي كاكو توي من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير تباكي تي كاكو هي تباكي تي سوريكي تي مونكي تي افاور خبرت جنس دي فدا ميهجه كيبان فنانه صفتك تباغه كيبان تفنني تي مونكي تي نوبا خبر جنس دينه ميهكا وتر نونه تباتي كاكو توي اهندو اميهكو ابيكلكو دنوان فيقول انا عملك الصالح تمن كليغ فانكي تبا دنيا متيغا كون اولونو هيلفا صالح عملتك مي فن بيكلكي مي تبا دنيا متيغا كون اولونو صالح عملتك انسانك سوراغا ميهك سوراغا الله سبحانه وتعالى اتنم ميگندوني الاغ هيلفا صالح عملت اهندو على بنان فيقول رب اقم الساعه هدوا گنگولوا اله على دعاء قران هدوا گنگولوا اله رب اقم الساعه قياما اوهق قائم قد دفاشيه كي كرنتو حتى ارجع الى اهلي ومالي اي سورگيگا ابا اله تمنى
timannettaka tayyar kurawwa fawa ahlunna surgege gandwortaka mewataka ein aramu libigatu mattake lazzatu libigatu mattake lobeta akhunna ukhtum nabiya sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devvi hewlefa salih taqwawir alutakunna meduga kantavegen dane goy eba mi hunga furana hippawane goy den e fahuga kantavegen dane gotuge wara furhima tafsil an nabiya sallallahu alaihi wasallam ummata mi bayan ko devvi den e fahuga hadis basfurga nabiya sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devvani kafirunna muslimunge tere nukiyamanteri faafaverin faasigunna meduga kantavegen dane goy eba mi hunga gata malakul mautuge faan wada gannawane goy eba mi hunga maru hippawane goy adi e fahuga malaika bekalun ekalege faanuga awanun emi haka meduga kanta qur'ane gotuga tafsilu den nabiya sallallahu alaihi wasallam ummata mi bayan ko devvani hadithul qur'ani wa innal abdal kafir wa fi riwaya abdal fajir kafir gata nuata fasigu fajir nukiyamentari muslimegge gata maru anna hinduga idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah ena dunyawi ajalu hamakuru mafhuga ena ukhrawi hayata daturu fasha wagutu jihe hinduga nazala ilayhi min as-sama'i malaika enage furanaya hawalu mattaka malaika bekalun taka faba wada gannawane mi malakul maut gefanuge ehiterin a'wanu names lobeta khunna ukhtum mifaharu mi faafar altakun ge furana hawali wada gatu mattaka mi wada gannawani kurim wada gannevi bekalun noon ehem bekalun take ehem sifeeggawa bekalun take mi bekalun ge sifa bayan kurawmun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithu kurawani sudul wujuh e bekalun ge moonu takaki kalu andirivegenwa moonu takeke kalu andirivegenwa moonu takegge veri malaika bekalun take mi wada gannawani nukiyamanteri faafaveri kafiru alutakunge furana hippewu mattaka ma'ahumul musuh e bekalun gennawane kafun take sorgege kafunen nun lobeta khunna ukhtum mifaharu mifaharu geneveni udagu veem bodu kafune fotige teregaves mihunnani nunto aramu fasehe fotita undagu dati veem bodu fotita egotun nukiyamenter alutakunnattakaves malaika bekalun gennawani mifada veem bodu undagu kafune fayajlisuna minhu madd albasar e bekalun wadagen lulukola fenna hisabuga madukurawwane thumma yaji'u malakul maut den e kandale fawa wagutu jehumun malakul maut gefan wada gannawane hatta yajlisa inda ra'si enage bokoluga malakul maut gefan wadagen ishinde wada gannawane fayaqul adi ekale gefan e nukiyamanteri alage furana ya mukhatab kurwa ekale gefan dannawane ayyatuha an-nafsul khabitha e nubavegen wa nutahir wegen wa najis wegen wa furana yae ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab tiba nikumegen annashe Allah Ta'ala ge kofa ge tere Allah Ta'ala ge la'natu ge tere Allah Ta'ala ge azab ge tere tiba nikumegen annashe mifadeng malakul maut ge fan emi haka mukhatab kurwan qala fatufarraqu fi jasadi ehindu e furana e nukiyamenteri alage hashigandun nikutuma jismun nikutuma gadahadane hashigandуಗೆ etam mitana feturi gannane jismuge etam mitana feturi gannane gadadakkane gadafa viddane nukutumattaka fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu min as-suf al-mablul ehindu malakul maut gefan e furana gadafada kama ekiga nerubbawane ege sifa mi nabiya sallallahu alaihi wasallam mi bayan koddevani e kiha veng huri kamekkan argumenna visnenehen efada misalem mijassawani nukimenter alutakunge furana ebami humge hashitaka wakivegen dane goi e kiha vembodu kamekkan ekan argumenna me sifa koddevani hadithul qurawani emihege furana emihege jisma wakivegen dani kashifalafa wa gahegge gofitake nota gofi gande temifawa
kafatakegge teriya lafa dama gatima e anna fadenne vidigen kudi wegen buri wegen efada veenden vi gotegge emi hegge jisma emi hegge furana waki wegen dani tasawwur kollava lobet akhunna akhtum kashi falafa ofigande temifawa kafagandegge teriya lafa dama gatima e kafaganda wegen dani goy e gofigandu nikumegen anna negen argumen emmen nevest tasawwur kurave me ei nukiyementere alutakunge furanata emi hunge hashtaka waki wegen dani gotaki ekiha veendeni kamekkam miharu argumen tasawwur kuravigen dan me nukiyementere alutakunge furanaten eba emi hunge hashtaka waki wegen diuma gada dakkana names malakul maut ge faane kale ge faanuge zimma furi hemen ada kurwa emi hegge furana neruwan fayakhudha furana hippewma ekiga فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين එකල මලායික බේකලුන් තක අවහ වඩාගෙන් එෆුරානයා හවාලි වඩාගෙන් නවානේ hatta yaj'aluha fi tilka al-musuh hawal wadagen e bේකලුන් e gennevi dati undagu ven libe e kafunun e kafun kurawwane wa yakhruju minha ka'antani ar-rih jifatin wujidat ala wajhi al-ard hinduga efurane nikumegen dane nuba wahe dunya duhakos nudeke fada nuba wahen ekafanun efurane nikunnam fashane fayas'aduna biha din ebekalun daturhulu fattawane malakuti alama daturhulu kuravu mattaka fala yamurruna biha ala mala'in min almalaikati illa qalu ma hadha ar-ruh al-khabith ebekalun e datur kurvamun gendawa eruga malaika bekalun ge jama'ataka badal wadagannawane ebekalun dannawane tie bekalun tie gendawani kon nuba alagge ruhettoy e ruhun e kafanun edwa nuba wahegge sobun e bekalun navesnge wada gannawane mi kafarekkan nuota mi nukiyementere faafaveri faasigu alekkan hemi ma e bekalun mi faden dannawane ti kon nuba mi hegge furanatoy ti e bekalun tigendawani fayaqulun e bekalun jawabuga dannawan fulan ibn fulan mi evani mi hegge dari evani mi heke بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا دنيا متيغا إني كيا أولونو إمي نبا ننتكم إمي هترو لقبتكم إنك تعريف ملاك بيكالم بيان كرفان إن فضيح كرفان مي إيوني غدارك مي إيوني خائنك مي إيوني واجك زيني كرا ميهك لوات كرا ميهك ميكوتا إن فضيح كرفيجندان ena kongulu no faafata hoga maccan enaga ta'rif na malaika bekalum bayan kurawwan den kommiyakas e bekalum datur kurawwamon gos duniyege uda hameya wadagannumun fayustaftahu lahu fala yuftah lah e bekalum duniyege uduge dorkoluge malaika bekalunge arihun iznen edi wadagannawane mi furane attaka e dorkol huluwa devumuge izne fala yuftahu lahu e hindu e izna efurane devigenne nudan hedu nabiya sallallahu alaihi wasallam mi aya kewa vidalwi thumma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwabus samaa nukiyamenter altakun nattaka aduge dorutan huluvigenne nudanete wala yadkhuluna aljanna hadiya bami hunki surge wannane baynnune hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat tino hegge fagen jamale wadejjo maddande maneke mustahilu kameke mi fadamihun surge wanumaki kommekas mi nuba altakun nattaka uduge dorkolu huluvigenne nudan fayaqulu allah azza wa jalla عند الله سبحانه وتعالى نداء الضوان enage furana evi duniyege uda hamage enage furana evi malaikatun tam mitibbevi e hisabuga havwana uda hamaya malakuti alama hamayan e sharafari maqama e barakatari mativeri maqama hamaya wasulvumuge fursatu nukiyementari altakunge furaneka devigene nudan الله تعالى نداء الضوان ملائكة بيكلن اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى دنياك بيموك ام أديغاوا السجين كيونو فتوغا فايكولوغا تياباميهم منتي أراغ عمل تليوفاش سجين كيي
ನುಕಿಯಮೆಂತರಿ ಅಳ್ತಕುಂಗೆ ನುಬಾ ಅಮಲ್ತ ಲಿವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಾಸ ಕುರವಾಫಾ ಫೈಕ್ಕೊಳೆ ಎಫೆಕ್ಕೊಳಗ ಲಿವ್ವಿಗೆಂದಾನಿ ನುಕಿಯಮೆಂತರಿ ಅಳ್ತಕುಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಫಾಫತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಮಿಫದೆನ್ ನಿದಾ ಇವ್ವವಾನ್ ಎನಗ ಅಮಲ್ತ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ಲಿವ್ವಾಶೆ ಸಿಜ್ಜೀನುಗ ಫತುತ್ರಹು ರೂಹುಹು ತರ್ಹಾ ದೆನ್ ಯಫಹುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಡಾ ಹಮೈನ್ ಏನಗೆ ಫುರಾಣ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚಂ ಇಲ್ಲಾಲೆವೇನೆ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚಂ ಹಿಸಾಬುಂ ಏನಗೆ ಫುರಾಣ ಇಲ್ಲಾಲೆವೇನೆ ದೆನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಆಯಕ್ಕೆ ವಾ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله سبحانه وتعالى شريك كرا ألتكن دناشه فيأميها أدوم وتي دونتن يميها جهاغنگن گندا نوتا واگه بارون durtanaka vettigenda mihe fade hevima mi fada nukiyamenter alutakunge furanata eha matin wattalevene bimmaccha fatuadu ruhuhu fi jasadi den enage furana enage jisman amura raddu kurven eru ena wani waluleifa kavwaluge ena wani barzahuge alamuga ويأتيه ملكان فيجلسانه دي ملائكتكو اينا جاتا ودايغنوان ادياس اينا تذكران فيقولان له من ربك كفلوغا كوربي سوالتن بيكلون كورفان تباغ ربك كاكو هي فيقول ها لا ادري اينا بنانه تمنى كننگه فيقولان له ما دينك එබේකරුන් දන්නවාන් තිබාග දීනකී කොබා හයියේ එන බුණානේ فيقول ها لا أدري تمنى كننگه فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم تبامي هنگاتا فنوونو رسولك بيكلك كم بيكلتوي يسوال بس اين الدين جوابك فيقول ها لا أدري تمنى كننگه فينادي مناد من السماء أن كذب هدو ಉಡುಂ ನಿದಾ ಇವ್ವವಾ ಬೇಕಲಕು ನಿದಾ ಇವ್ವವಾ ದನ್ನವಾನತೆ ಏನ ದೊಗು ಹದಾಫಿಯೆ ಏಗ ಮಾನಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಏನೆಯಂ ಎಸ್ವಾತುಗ ಜವಾಬು ಎಂಗಿಂಚಿ ಹೇನೆ ಏನ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವೆನಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತ ಫುರ್ಯಮ ತಬಾವಿನಮ ಏನೆಯಂ ಎಸ್ವಾತುಗ ಜವಾಬು ಎಂಗಿಂಚಿ ಹೇನೆ ಹಮೆ ಸೇನೆ ಕನ್ನೆ ಗುಣೆ ಏನೆ ಹೆದಿ ತುಗೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿದಾ ಇವ್ವವಾನ್ ಫಅಫ್ರಿಶು ಲಹು ಮಿನನ್ ನಾರ್ ತಿಯಬೇಕಲುಂ ಮೀ ನುಕಿಯಮಂತರೆ ಅಳಾಯಟ್ಟಕ ಜಹನ್ನಮಾಗೆ ತಮ್ಮಚ್ಚೆ ತಯ್ಯಾರು ಕುರವ್ವಾಶೆ ವಫ್ತಹು ಲಹು ಬಾಬಂ ಇಲನ್ ನಾರ್ ಅದಿ ನರಕಂ ಮಿಕವ್ವಳ ಹಮಿಯತ್ ಯಬೇಕಲುಂ ದೊರಕೊಳೆಂ ಹುಳುವ್ವಾ ಲವ್ವಾಶೆ ಫಯತೀಹಿ ಮಿನ್ ಹರ್ರಿಹಾ ವ ಸುಮೂಮಿಹಾ ದೆಂ ಎ ದೊರಕೊಳಗ ಸವಬುಂ ನರಕಾಗೆ ನುಬಾ ವಹ ನರಕಾಗೆ ಹೂಣು ವ್ಯಾಗ್ ರೋಳಿತಂ ಏನ ಲಿಬಿ ಹುನ್ನಾನತೆ ಏಕಮುಗ ಸಬುಮುಂ ವೆಸ್ ಏನೆಯಂ ಅಜಾಬು ಲಿಬಿ ಹುನ್ನಾಯನತೆ ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه أدي إنك مچ إنك كفول داتي كوريگن دانه إنك هاشگندوگه كاشيتان ek kashigandu anek kashiganduge teriya wadigen da minwara إنك كفول إنك مچ داتي كوريگن دانته ويأتيه رجل قبيح الوجه دنيا فوقا إنك غاتن أنانه ميهكو قبيح الوجه هترو منظرگه very ميهكه قبيح الثياب هترو فيرامجا هدي فيرامجا نجس فاوا نطاهر فيرامج لكن هوري ميهك منتن الريح أدي نبا وصدوا ميهك فيقول أبشر بالذي يسوءك هتاميا بيروركما هدتكموجي خبرتا تمنى تبايا دمونجندا هشيمه هذا يومك الذي كنت توعد مي تبايا وعد وندوه اين بنان فيقول من انت تباتي كاكو هي فوجهك الوجه يجيء بالشر تباغتي صفيكتي هيو خبر كاغن ان ميهج صفين نون تباغ فراتون تفنني من انت تباتي كاكو هي هندو ابيك لك دنوان انا عملك الخبيث تمن كليغ فانكي تبا دنيا متيغا كون اولونو نوبا عملتك تبايتي هاردي هترو ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾತಿ ಫೆನ್ನ ಮೀಹೆಕಿ ದುನಿಯಮತಿಗ ತಿಬಾ ಕೊಂಗುಳುನು ನುಬ ಫಾಫವರಿ ಅಮಲ್ತಕೆ ತಿಬಾಯ ತಿಯ ಫೆನ್ನನಿ ಏಂದು ಏನ ಬುಣಾನೆ ರಬ್ಬಿ ಲಾ ತುಕಿಮಿ ಸ್ಸಾ ಹದ್ದವಾ ಗಿಂಗುಳುವಾ ಇಲಾಹ್ ಎನ ಯಕೀನ್ ವಿ ಎನಗೆ ಮಂಜಿಲ್ ಎನ ದಾಂಜೆಹನಿ ಜಹನ್ನಮ ಎಕ್ಕಂ ಎನ ಯಕೀನ್ ವಿ ಹೆಂವಿಮ ಏನ ಬುಣಾನೆ ರಬ್ಬಿ ಲಾ ತುಕಿಮಿ ಸ್ಸಾ ಹದ್ದವಾ ಗಿಂಗುಳುವಾ ಇಲಾಹ್ ಕಿಯಾಮೆನ್ ಅವಹ ಗಾಯಂ ನುಕುರವಾಶಿ ಅಮೆಲ್ಲೊಬೆತ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಮ್ ವರದ್ದಿಗು ಹದೀಸೆ
ما صحابي البراء بن عازب رضي الله عنه مي أرجو منا مي روا كدفي مي حديثك أرجو منا فرقنا جونا معلوماتك اللي بعدين حديثه أرجو بينو مني تلوبت أخونا أختم مي حديث أكيد نفس حساب كرموجه وقت كلن هذا كلهم أرجو من أميل نفس تكا ميهار مي وقت سؤال كرم مي لوبت أخونا أختم ميهار مي وقت مالك الموت كفان وداعين أرجو منا أرجو منك فرانا هيبا وافي نما أرجو من تيار تودا ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮತ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಗುತು ಹುರಿಗೊತ್ತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಗೊತ್ತುಗೆ ಸೌಬಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗಾತಂ ಅನ್ನಾನಿ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ಗೆ ಫಾನ ಅಕೀಗ ಖುನ್ ಸಿಫೆಗ್ಗಾವ ಮಲಾಕತುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಫುರಾನ ಹವಾರಿ ವಡಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ವಡಾಗನ್ನವಾನಿ ರಹಮತುಗೆ ಮಲಾಕತುಂತೋ ನೂತ ಅಜಾಬ್ಗೆ ಮಲಾಕತುಂತೋ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮೂಣುತ ಅಲಿವೆಗೆಂವಾ ಮಲಾಕತುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ನೂತ ಮೂಣುತಂ ಅದಿರ್ವೆಗೆಂವಾ ಮಲಾಕತುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗಾತ ವಡಾಗನ್ನವಾನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗಾತಂ ಅನ್ನಾನಿ ಬಿರುವರಿ ಸಿಫೆಗ್ಗಾವ ಮಲಾಕತುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ನೋತ ಉಫಾವರಿಕನ್ ಲಿಬ್ಬಾದೆ ಸಿಫೆಗ್ಗಾವ ಮಲಾಕತುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕಫಂ ವೆಗೆಂದಾನಿ ಸೋರುಗೇಗೆ ಕಫುನಕತ್ತೋ ನೋತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕಫಂ ವೆಗೆಂದಾನಿ ಅಳ್ಗೊಂಮೆನ್ನ ವೇನ್ ಲಿಬ್ಬಾದೆ ಕಫುನಕತ್ತೋ ಅಳ್ಗೊಂಮೆನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಾನಿ ಕೀಗೆತೋ ಯಾ ಅಯ್ಯತುಹ ನಫ್ಸು ತಯ್ಯಿಬ ನೂನಿ ಯಾ ಅಯ್ಯತುಹ ನಫ್ಸುಲ್ ಖಬೀಸತೋ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಗುತ ಹಮಿಯಂ ಹುರಿಗೊತುಗೆ ಸೌಬುಂ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ರೂಹ್ ಅಳ್ಗೊಂಮೆನ್ನ ವಕಿವೆಗೆಂದಾನಿ ಫಸೇಹಕಮ ಅಕೀಗಾತೋ ನೂತ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ರೂಹ್ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗ ಜಿಸ್ಮ ವಕಿವೆಗೆಂದಾನಿ ವೇಂದೆನಿವಿ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗಾತೋ ಮಲಾಯಕ ಬೇಕಲುಂ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ತಾರೀಫ್ ಅಹಿಂ ಮಲಾಯಕ ಬೇಕಲುನ ಬಯಾನ್ ಕುದ್ದೆವ್ವಾನಿ ಅಳ್ಗೊಂಮೆನ್ನ ಮದಹ ಸಾನ ತಾರೀಫ್ ಕೆ ಮುಂತೋ ನೂತ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗ್ ಫದೀಹ ಕುರು ಮುಂತೋ ಮಿ ಸುವಾರ್ತಂ ಅಳ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸು ತಕ ಮಿಯದು ಮಿವಗುತು ಕುರಂಗ್ ಎಬೆಜೆ ಲೊಬೆತ್ ಅಹುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮೂಸಂ ವೆಸ್ ವರ ಗೋಸ್ವಾಂ ಫಶಾಫೆ ಮಾಳ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕೊಳು ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಾನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ತೆಲ್ಲುಬೆದ್ದ ಅಹುನ್ನ ಉತ್ತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಎದೆ ಎದುಮಕಿ ಮಿ ಮರಾ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎ ಬಜಿಹೆ ಫುಂಕು ವಿಸ್ನಾಲಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ತಯ್ಯಾರುತೋ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಗುತು ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಗಫಾನ್ ವಡಾಗೆ ಫಿಕಮ್ ಗವನಿನ ಮೆಕಲೆ ಗಫಾನ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಫುರಾಣತ ಹವಾಲು ಕುರುವುಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ತಯ್ಯಾರುತೋ ತಯ್ಯಾರು ನೂಂಕಮ್ ಗವನಿನಮ ಲೊಬೆದ್ದ ಅಹುನ್ನ ಉತ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿಹಾರು ಸುರೆ ಮಸೆಕ್ಕ ಫಶಂವಿ ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅವಹಾ ಫಾವತಕ ತೌಬಾವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅಮಲ್ ತಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರವೆ ತೋಬಲಂವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ heyo hayate dunyawi heyo hayate mimor kurawwa adi heyo nimume mimor kurawwash amin wassalamu alaikum